Nadaljevanje prvenstva in že v prvem spomladanskem krogu težko gostovanje ter pomembna zmaga proti Kopru. Vijoličasti so povedli že iz prve nevarne akcije v 10. minuti. Na desni strani sta kombinirala Iličić in Milec. Slednji je v ogenj poslal Vipotnika, ta pa je med nogami Mitterndorferja neobrnljivo zatresel mrežo. Do konca prvega polčasa atraktivna igra in veliko priložnosti, v drugem polčasu pa je Maribor zaprl in omrtvil igro. Z odličnimi posredovanji je nadaljeval Jug, ki je v 57. ubranil 11 metrovko v Sudžiju po prekršku Božiča nad Kodermanom. Pomembna in zaslužena zmaga za skok na 3. mesto pred derbijem. V nadaljevanju sledijo najpomembnejši trenutki srečanja. utakmica onako kako smo očekivali. Bili smo zajedno sa Koprom u Beleku, vidjeli 2-3 njihove utakmice, zaista su čvrsta, stabilna momčad, defanzivno opasna prema napred.
i oni su sve to danas pokazali. Mi smo bili malo spretniji, malo sretniji, malo konkretniji. To je donijelo 3 velika boda, bitna u startu i nadam se da će ovo samo biti jedna u seriji naših dobrih igara. We're stepping up now. I think we found a foundation. We're solid in our performances over the last month, before the break, and also now after the break in Turkey. So yeah, it looks good.